Kajingi kop kwai duka bla penyai te iba es imli. Kajaka kan long RRTC umran yang bernai. Kabadon Harib Hoi District. Bat katarik pan kwai kan long hakalai tarik umrai banriu arjar arpulai. Kaban sedang nadu kapur kendai beji hadu lai beji janmit. Bat ka tiket nak menta kani ka fishing competition kan long arah jatengka sherwiang uwe kwai. Bat ka price kalong kumni. Ka price peningkong kalong sanlak tingka, ka price baar kalong arlak tingka, ka price balai kalong silak tingka, ka price basau kalong silak tingka, ka price basan kalong silak tingka, ka price bahanriu kalong silak tingka, ka price bahnyau kalong lai pho tingka, ka price bapra kalong khatsan tingka, ka price bakhandai kalong khatar tingka. Bat ka price basipau kanlong khadwe tingka. Bat kan donru ka consolation prize. Khat san teli hakador san tingka marway. On di tiket lupa haka artarik bunai banriu arajar pulai. Haka por lai beji janmit. Haringkat ustaikar banbu jeka. Bat nalor kidok harim bladon lupa. Ladep tedok haru siton. Hak ni kapung, hak arpun riu tarik bunai pesan arjar pulai. Kumta kinu kirawan ke bakwa bani simenta hak ni ka fishing competition. Lada kidon kanu ke jing bomsyai. Kila ban kontak, ye kinumbar pelabu. Hak ni ka postar harum. Kublai Shibun.